ovo je trenutak da mu se to oprosti i da mu halalite. Pa vas ja pitam, da li mu halalite? Halal! Da li mu halalite? Halal! Da li halalite? Halal! Ja mu halalim ridajem lillahi fatiha. Samo širite, molim vas. Mirza, širi put, molim te, vamo idemo. Mirza, idite vamo, gore, širite put. Malo molim vas, možete slikati, ne možete biti ispečenac. Hvala. Dragog brata Halida Bešlića koji nas je okupio danas ovdje. Život na ovome svijetu je putovanje između ezana i namaza. Ezana koji nam se uči kao bebama kada se rodimo čisti i namaza koji nam se klanja kada nas prate sa ovoga svijeta. Na tom putovanju ostaje jedino važno, pored odanosti uzvišenog Gospodara i zadovoljstva njegova, koliko smo ljubavi i dobrote jedni drugima dali. Primjer današnje dženaze, našem dragom Halidu, našem dragom bratu Halidu, je možda najbolji primjer upravo te ljubavi i dobrote koju insan tokom svog putovanja životnog nesebično daje. Nadam se da ćemo iz toga uzeti pouku. Evo sad ću ovaj majke ti vamo da se... Ne mogu odavde, nek ide on odavde. Ona mi je dođba, mi to dođba. Vamo odavde, to sve vamo. Počeo Dino, sam dobro. Daj vamo da vratimo malo. Samo sekund. Daj da tu ispred ovo. Ajde nove zađite, sam da ovo počnemo. Ajde da počnemo. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. I sada kazana opet u duhu jedne ilahi koju si volio da je učiš svima nama kada tvoja duša poleti. Halalite li Halidu? Halalite li mu? Halalite li mu?
halalu su i od mene. Rida'an lillahi ta'ala. Al-Fatiha. Porodica je pozvala Hotel Hills Stajličić, svi koji mogu, bujrum, da vas Allah nagradi i poživi. Hvala za dolazak. Hvala vam, gospodine puno. Evo priđe. Neka dovoljno. Nek idu dalje. Ajde, on stani god. Sada god.